ꯂꯥꯎꯁꯦꯗ ꯏꯝꯄꯝ ꯏꯕ ꯃꯔꯨꯞ ꯏꯕ ꯄꯥꯎ ꯈꯔ ꯑꯞꯗꯦꯠ ꯇꯧꯖꯔꯤ꯫ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥꯅ ꯀꯤꯂꯣꯃꯤꯇꯔ 5,000 ꯂꯥꯞꯄꯗ ꯂꯩꯕ ꯇꯥꯔꯒꯦꯠ ꯏꯟꯇꯔꯁꯦꯞ ꯇꯧꯕ ꯉꯝꯕ AD-1 ꯃꯤꯁꯥꯏꯜ ꯆꯥꯡꯌꯦꯡ ꯇꯧꯈ꯭ꯔꯦ꯫ ꯂꯩꯕꯥꯛ ꯑꯁꯤꯅ ꯗꯤꯐꯦꯟꯁ ꯁꯤꯁꯇꯦꯝꯗ ꯃꯁꯥꯒꯤ ꯇꯧꯕ ꯉꯝꯕ ꯆꯥꯡꯗꯤ ꯆꯥꯎꯅ ꯍꯦꯟꯒꯠꯍꯟꯕꯒꯤ ꯊꯧꯑꯣꯡ ꯑꯃꯗ ꯉꯔꯥꯡ ꯑꯣꯗꯤꯁꯥꯒꯤ ꯁꯃꯨꯗ꯭ꯔ ꯈꯣꯡꯕꯥꯟꯗꯒꯤ AD-1 ꯃꯤꯁꯥꯏꯜ ꯑꯃ ꯃꯥꯏ ꯄꯥꯛꯅ ꯆꯥꯡꯌꯦꯡ ꯑꯣꯏꯅ ꯀꯥꯞꯈ꯭ꯔꯦ꯫ ꯃꯁꯤꯒ ꯂꯣꯏꯅꯅ ꯂꯩꯕꯥꯛ ꯑꯁꯤꯅ ꯀꯤꯂꯣꯃꯤꯇꯔ 5,000 ꯂꯥꯞꯄ ꯃꯐꯝꯗꯒꯤ ꯀꯥꯞꯂꯛꯄ ꯌꯦꯛꯅꯕꯒꯤ ꯕꯦꯂꯤꯁꯇꯤꯛ ꯃꯤꯁꯥꯏꯜꯁꯤꯡ ꯃꯄꯨꯡ ꯐꯥꯅ ꯃꯥꯡꯍꯟꯕ ꯉꯝꯂꯒꯅꯤ ꯍꯥꯏꯔꯤ꯫ AD-1 ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯃꯤꯁꯥꯏꯜ ꯑꯁꯤ ꯕꯦꯂꯤꯁꯇꯤꯛ ꯃꯤꯁꯥꯏꯜ ꯗꯤꯐꯦꯟꯁꯀ ꯃꯔꯤ ꯂꯩꯅꯅ ꯄꯥꯏꯈꯠꯄ ꯗꯤꯕꯦꯂꯞꯃꯦꯟꯠ ꯄ꯭ꯔꯣꯒ꯭ꯔꯥꯝꯒꯤ ꯑꯅꯤꯁꯨꯕ ꯇꯥꯡꯀꯛꯀꯤ ꯁꯔꯨꯛ ꯑꯃꯅꯤ꯫ ꯃꯁꯤꯅ ꯌꯦꯛꯅꯕꯁꯤꯡꯒꯤ ꯕꯦꯂꯤꯁꯇꯤꯛ ꯃꯤꯁꯥꯏꯜꯁꯤꯡ ꯑꯃꯗꯤ ꯅꯦꯝꯅ ꯄꯥꯏꯔꯛꯄ ꯐꯥꯏꯇꯔ ꯑꯦꯌꯔꯀ꯭ꯔꯥꯐꯠꯁꯤꯡ ꯃꯄꯨꯡ ꯐꯥꯅ ꯃꯥꯡꯍꯟꯕ ꯉꯝꯂꯒꯅꯤ ꯍꯥꯏꯔꯤ꯫ ꯂꯩꯕꯥꯛ ꯑꯁꯤꯅ ꯀꯤꯂꯣꯃꯤꯇꯔ 2,000 ꯂꯥꯞꯄ ꯃꯐꯝꯗꯒꯤ ꯀꯥꯞꯂꯛꯄ ꯌꯦꯛꯅꯕꯁꯤꯡꯒꯤ ꯃꯤꯁꯥꯏꯜꯁꯤꯡ ꯃꯥꯡꯍꯟꯕ ꯉꯝꯕ ꯑꯍꯥꯟꯕ ꯐꯦꯖꯒꯤ ꯗꯤꯕꯦꯂꯞꯃꯦꯟꯠ ꯄ꯭ꯔꯣꯒ꯭ꯔꯥꯝ ꯄꯥꯏꯈꯠꯈ꯭ꯔꯕ ꯃꯇꯨꯡꯗ ꯉꯔꯥꯡ ꯃꯥꯏ ꯄꯥꯛꯅ ꯇꯦꯁꯠ ꯇꯧꯈꯤꯕ AD-1 ꯃꯤꯁꯥꯏꯜ ꯑꯁꯤꯅ ꯀꯤꯂꯣꯃꯤꯇꯔ 5,000 ꯂꯥꯞꯅ ꯂꯩꯕ ꯇꯥꯔꯒꯦꯠꯇ ꯅꯤꯡꯊꯤꯅ ꯄꯥꯟꯕ ꯉꯝꯂꯒꯅꯤ ꯍꯥꯏꯅ ꯗꯤꯐꯦꯟꯁ ꯔꯤꯁꯔꯆ ꯑꯦꯟड ꯗꯤꯕꯦꯂꯞꯃꯦꯟꯠ ꯑꯣꯔꯒꯅꯥꯏꯖꯦꯁꯟ DRDOꯒꯤ ꯆꯦꯌꯔꯃꯦꯟ ꯁꯥꯃꯤꯔ ꯀꯃꯟꯅ ꯑꯦꯖꯦꯟꯁꯤꯗ ꯐꯣꯡꯗꯣꯔꯛꯈꯤ꯫ ꯀꯔꯤꯒꯨꯝꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯌꯦꯛꯅꯕꯁꯤꯡꯅ ꯑꯔꯥꯞꯄ ꯔꯦꯟꯖꯗꯒꯤ ꯇꯥꯔꯒꯦꯠ ꯇꯧꯔꯛꯄ ꯇꯥꯔꯕꯗꯤ ꯃꯗꯨꯕꯨ ꯏꯔꯥꯏ ꯂꯥꯏꯅ ꯏꯟꯇꯔꯁꯦꯞ ꯇꯧꯕ ꯉꯝꯕꯒꯤ ꯁꯛꯇꯤ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥꯒꯤ ꯂꯩꯖꯔꯦ꯫ ꯊꯧꯑꯣꯡ ꯑꯁꯤꯃꯛ ꯌꯦꯛꯅꯕꯒꯤ ꯕꯦꯂꯤꯁꯇꯤꯛ ꯃꯤꯁꯥꯏꯜꯁꯤꯡ ꯊꯦꯡꯅꯅꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯁꯛꯇꯤꯗ ꯆꯥꯎꯅ ꯈꯨꯗꯣꯡꯆꯥꯕ ꯑꯃꯅꯤ ꯍꯥꯏꯅ ꯃꯍꯥꯛꯅ ꯐꯣꯡꯗꯣꯛꯈꯤ꯫ ꯃꯁꯤꯒ ꯂꯣꯏꯅꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯑꯋꯥꯡꯕ ꯑꯦꯛꯁꯣ-ꯑꯦꯠꯃꯣꯁꯐꯤꯌꯔꯤꯛ ꯔꯤꯖꯟꯗ ꯊꯕꯛ ꯇꯧꯕ ꯉꯝꯕ ꯃꯤꯁꯥꯏꯜꯁꯤꯡꯁꯨ ꯗꯤꯕꯦꯂꯞ ꯇꯧꯔꯤ ꯍꯥꯏꯅ ꯀꯥꯃꯟꯅ ꯃꯈꯥ ꯇꯥꯅ ꯐꯣꯡꯗꯣꯛꯈꯤ꯫ ꯂꯥꯛꯀꯗꯧꯔꯤꯕ ꯀꯨꯝꯁꯤꯡ 2025ꯗꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯗꯤꯐꯦꯟꯁꯀꯤ ꯍꯤꯔꯝꯗ ꯃꯥꯂꯦꯝꯒꯤ ꯈ꯭ꯋꯥꯏꯗꯒꯤ ꯃꯥꯡꯖꯤꯜ ꯊꯥꯅ ꯆꯥꯎꯈꯠꯈ꯭ꯔꯕ ꯂꯩꯕꯥꯛ ꯈꯔꯒꯤ ꯃꯅꯨꯡꯗ ꯆꯟꯗꯨꯅ ꯁꯛꯇꯤ ꯂꯩꯔꯕ ꯅꯦꯁꯟ ꯑꯃ ꯑꯣꯏꯔꯒꯅꯤ꯫ AD-1 ꯃꯤꯁꯥꯏꯜ ꯑꯁꯤꯒ ꯂꯣꯏꯅꯅ ꯍꯥꯏ ꯑꯦꯛꯁꯣ-ꯑꯦꯠꯃꯣꯁꯐꯤꯌꯔꯤꯛ ꯃꯤꯁꯥꯏꯜꯁꯤꯡ ꯃꯇꯝ ꯈꯔꯒꯤ ꯃꯅꯨꯡꯗ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥꯗ ꯎꯕ ꯐꯪꯂꯒꯅꯤ ꯍꯥꯏꯈꯤ꯫ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯐꯦꯁꯤꯂꯤꯇꯤ ꯑꯁꯤ ꯀꯨꯝꯁꯤꯡ 2025 ꯐꯥꯎꯕꯒꯤ ꯃꯅꯨꯡꯗ ꯁꯥꯗꯨꯅ ꯄꯨꯊꯣꯛꯂꯒꯅꯤ ꯍꯥꯏꯅꯁꯨ ꯃꯍꯥꯛꯅ ꯃꯈꯥ ꯇꯥꯈꯤ꯫ ꯑꯅꯧꯕ ꯁꯤꯁꯇꯦꯝ ꯑꯁꯤ ꯁꯦꯝꯒꯠꯂꯛꯄ ꯃꯇꯝꯗ ꯃꯐꯝ ꯂꯩꯕꯥꯛꯁꯤꯡꯒꯤ ꯃꯇꯦꯡ ꯂꯧꯅꯅꯕꯒꯤ ꯋꯥꯐꯝ ꯂꯩꯇꯦ꯫ BMD ꯁꯤꯁꯇꯦꯝ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯃꯅꯨꯡꯗ ꯑꯁꯥꯡꯕ ꯔꯦꯟꯖ ꯇ꯭ꯔꯦꯛ ꯇꯧꯕ ꯉꯝꯕ ꯔꯦꯗꯥꯔꯁꯤꯡ ꯌꯥꯎꯔꯤ꯫ ꯁꯕꯃꯦꯔꯤꯟꯁꯤꯡꯗꯒꯤ ꯃꯤꯁꯥꯏꯜ ꯀꯥꯞꯂꯛꯄꯗ ꯔꯦꯗꯥꯔꯁꯤꯡ ꯑꯁꯤꯅ ꯂꯥꯏꯅ ꯗꯤꯇꯦꯛ ꯇꯧꯕ ꯉꯝꯃꯤ ꯍꯥꯏꯈꯤ꯫ ꯅꯥꯀꯜ ꯑꯃꯔꯣꯝꯗ ꯔꯨꯁꯤꯌꯥꯅ ꯄꯨꯊꯣꯛꯈꯤꯕ ꯌꯨꯀ꯭ꯔꯦꯟꯒ ꯃꯔꯤ ꯂꯩꯅꯕ UNSC ꯔꯦꯖꯣꯂꯨꯁꯟꯒꯤ ꯚꯣꯠ ꯂꯧꯅꯕꯗ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥ ꯌꯥꯎꯈꯤꯗ꯭ꯔꯦ꯫ यूक्रेन मरी लेना UN Security Council UNSC दा रूसिया पुथोखिबा अतोप रेजोल्यूशन अमगी भोट लौनबदा अमुकसु इंडिया यावखिद्रे। बायोलॉजिकल वेपन्स कन्वेंशन BWC वायोलेट तौदुना US अमसुंग यूक्रेन चलाइबनी हाना मॉस्कोना मराल सिरिबा जॉइंट बायो वारफेयर प्रोग्राम की मथंग इंक्वायरी अम चथनब तक्सिलेबा रेजोल्यूशन अदुबा युमजकै सनमेदा भोट लौनखिबदा सुकनगी चाइना रूसिया सौगतना भोट पीगे। नन परमानेंट मेंबर तारा मग भोट लौनबा मदुदा यावखिदबा लोइना US ब्रिटेन अमसुंग फ्रांस की नेगेटिव भोटसिंग अदुना वेटो तौबा याखिदे। यामदबदा वेटो माफना सौरखिदबना मरम ओइदना रेजोल्यूशन अदु फेल ओइखिबा मरमना वेटो की वाफम लैखिदबने। इंडिया भोट लौनबा अदुदा यावदबगी मरम खंगल अदुना काउंसिलर अशोकन अमरता ना BWC की प्रोविजन सिंग इंप्लीमेंट तौननबा इफेक्टिव यूनिवर्सल नन डिस्क्रिमिनेटरी ओइवा वेरिफिकेशन मेकानिज्म लैते हाइगे। माना काउंसिल दाई की मदुदी BWC की मपांगल हेंगननबा मसोंग मसिबो इंप्लीमेंट तौननबगिदबक्ता असंगबा वेरिफिकेशन मेकानिज्म अमा फथोको मथौ दाई। इंडिया से बायोलॉजिकल खुलाई सिंगसिनबा साबा चाइथोकपा मसोंग पाइसिनबदा थमलिबा कंपेंसेशन द खुदेक पीरिबा मालेमगी लेबाक सामगा मरफुगा मरीगी मनुंगदा अमने। मसे सिक्योरिटी काउंसिल अमसोंग जनरल असेंबली द यूक्रेन चेनबा मरुइना रेजोल्यूशन की भोट लौनबदा इंडिया सरुक याखिदबा तारागा मथोइ सुबने। अमरनाथ हाइकी मदुदी BWC की आर्टिकल 10 ना लेबाक सिंग द पीसफुल ओइवा हिरम सिंग की दमक द बायोलॉजिकल इन्फॉर्मेशन मटेरियल सिंग अमसोंग इक्विपमेंट तौवा शेयरिंग तौबा लोइनरा रिसर्च द सरुक याननबगी राइट पीरे। इंडिया ना बायोलॉजिकल ग मरी लेनबा थबक थौरम पुनबक पीसफुल ओइवा हिरम सिंग ग मरी लेनै हाना पनबग लोइनना अदोंबा एक्टिविटी सिंग अदु कन्वेंशन अस्ते पल्लिबा थौफम थोकपा सिंग खोंगाउनाबदी ओहलोइदबनी हाइबा फिरेबसी सौगल्ली हाना सुमाकना मखाताना फोंदोके। अमरम रूसिया पीरीब वेपन्स प्रोग्राम की एलिगेशन US रिजेक्ट तौखे। रूसिया वाफम US कोऑपरेटिव बायोलॉजिकल थ्रेट रिडक्शन प्रोग्राम की मखा सुनगी यूक्रेन सोवियत यूनियन थमलंब मेटेरियल महन ताखनबगीदमक्ता मतेंग पांगबने। पनबयाबदी रूसिया बायोलॉजिकल खुलाई US की फंडिंग मतेंग लोइनना यूक्रेन की लेबोरेटरी पुथोकली अन क्लेम तौबक लोइनना मॉस्कोदा लांदाबा हौख्रबा मतुंगदा फागतखिबनी हाइबा नकल अनिगी कोऑपरेशन अदुगा मरी लेनबा डॉक्यूमेंट कया सर्कुलेट तौखे। हौखिबा सेहोद मॉस्कोना एलिगेशन सिंग अदु संदोकना पल्लिबा लमाई
chahum henba dossier ama sagore tauke China na thagat khiba tan kungahum doi lumba space rocket ki akai ba maji sing prithvi tamna tarak pa hokre Hauki paning thauka ba numita China na nagna sagal iwa space station da thagat khiba ahum suba modi adu China gi khwadigi chawwa punatan kungahum doi lumba rocket wai kibane Rocket adu China gi new Tiangong space station dagi tan kulhum doi lumba Long March 5B na modi adu thagal roba matung da aujik dead space da Long March 5B taw thuna lehore Tan kulum doi lumba dead space rocket asi prithvi tamna tarak pa hokre ana CNET ge report amana phongtorakli Tan kulum doi lumba Long March B asne prithvi ki karamba mafam da chapchana tagadagi aiba khang bangamdri amade scientist na su dead rocket asi control taw bangambagi wangbada laikhre haire kana daba rocket booster asi prithvi tamna tarak pada prithvi ki laimai yodringai da atofa hena chawba component amana thugai tuna prithvi ki laimai da tan da bangamgani aibagi asade tawnare Bungkun ganipan sang na malam gi laimai yauna tarak da rocket booster asi irai na meki nimidang waram dagi hauraga thang chana mit phawa sangani hena wari aerospace cooperation tawwa kedik ama the dead rocket adu ma ki track orbitin da amukhana sangselakre ana mod piragle uncertainty oiwa sober rocket ki lemaukhak asina malam gi laimai da tasilak padam yoiba samaj da sowa khudong thiba amadi mang takpa ka thokani habasti miyam da kaman oina Kangrabo wafungni aina space company ki website ta phang torakre Makatarakwa atopa pauda Ethiopia da lengaka secession party ni ki barakta peace agreement chana da balau thoki badu hanba khongthang ki oina yamna aroba fibam amada sangselagli Guterres Ethiopia ki Secretary General Antonio Guterres ki spokesperson thadokpa overall amada African Union amasuk hanagi Nigerian President Olusegun Obasanjo anina mediate tawtuna lebaka sigi lekha permanent situation taliba hostilities broker ani ki marakta tungkoiba santi ki yana cherul ge wafam chatna ba hawdoktuna laki wadu thabakoino antoktuna hawjikna lan kamna bagi thabak leble tawdogasi lising ani kungi November tha nakal ani bagi ungkhana badu loisina ba peace agreement asi chana ba khongthang asi lawrakhibani agreement asi ki mamang da nakal ani maki yadavana maram oiduna Miyoi kya ki punsi mang badana dana lanthom kya mangan tagan kravani ana serul asida phongdorakre Laibaga sigi Secretary General Guterres na Ethiopia gi miyoi khutimak amadi international community khutimak da federal government of Ethiopia amasong secession party oriba tiger kya leadership ani na lawrakliba yamna maruiba khongthang sing asiba sagat pina ba phongdorakre Guterres na tadorapa serul amada haujik tiger da leriba miyoi million 5.2 da humanitarian assistance mathautari aduga masige manung chana miyoi Million 3.8 na healthcare ki mathau tari bani anasu United Nations ki World Health Organization ki mai kai dagi hauki be irai nimita phongdora krabani masigi matung da tha ani ki mamang dagi huna aroi pa humanitarian at sing region asida jon bangam lakhi bani masigi mang odena World Health Organization ki Chief Tedros Adhanom Ghebreyesus na phongdoki bada mafum masigi hamla bam yoi kya Tigres ki regional capital da mathang laktuna tonglaba haukhre loina makhoi ki mathau ta basing noma ki hangalakle Nagalani ki yana daba asina marum oiduna miyoi lising kya ki punsi mangkre human right violation ki thawdo kya thokre masigi manung do war crime ki thawdo kya su thokra bane thawdok singa asida nakal ani maki khosing chapchana yauna khibani AU gi maike dagi phongdorokda andaki peace agreement asina anoba mangal ama pi bangam lagane nakal ani na yana ba praklaba matung dadi official oina khulai thadok pagi thabaga se khumang chawsila khigane masiga loina na lebaka sida mathau ta ba tengbang kodemak hara gi phebam da anjilakwa ngamlagani aina phongdorakle Secretary General Guterres na nakal anigi party singna haujik chathariba peace agreement asida makhatana yanaba furaktuna top fa thorangama bukhatuna hanagi phibum da amukhana dongsi chana leminabagi khonthanga si sawatpiyo peace agreement ge wafam asida nakal animagna chapchana illabadi nongoi makhol amukhana tararoi political settlement su matam sangna gi oina lehauragani masila lebaga sida santi amade tangdolei tabagi phibum da soidana amuk hanjilakpa ngamlagani hana Guterres na makhatana appeal tawrakre Lebakasta leader stakeholder kuding manasu haujik chathariba sisphar gi khongthang asida mateng pangbituna lebaka sigi misam singte humanitarian assistance sing chawchana phangan bata mateng pangbina na pamade miyam gi oiba thabak tawram singda hanagum ingna singna hanjilakna bokhona bata tengbang biu an apel tawrakle mi hat bada senaba Indian suspect amba phanana ba dollar million amage rewa law thogre Australia da nupi ama hat bada sena khiwa Indian dofa ama fa bada mateng piraknar ba gidamakta dollar million amagari wat law thokre police ki matungina Indian nova aduna Australian adubo samudra mafanda halapa matungda India da sen ki
Masagi Zai Kungamari Surabi Pharmacy Worker Amasong Animal Shelter Volunteer Toyas Accordingly Kumzali Singani Taraganifan ki October da Wangeti Petsta Mahaki Uhiga Loitan Salingai da Hatke Maki Haksanga da Mathangi Eukta Mahaki Apokpana Thengake Queensland Police ki Detective Home India da Satki Amasong Makoi Masagi Zai Kuntraganifan Suraba Suspect Raswinder Singh Tinan da Indian authorities da Tana Duna Honari Miyasi Inis felt nurse when a tabak toki bani, Taugamasung Mihat Atogi Matung, the Medini, Eragam Hak Masagi Tabak, Loinabi Amasung Angak Lang Toklum Laga, Australia, the Gisianke. Police Matung in the Consta and Bazdegisan Sandar Ama Lincoln Bagaloina, Hindi Masung Panjami, Hindi Masung Panjavi, Animagang Bagamba State, Atogi police officers in Passion Gray. Police Nakumza listing any Taraganifangi October Kulum Doida, Cons, Yerfota, Singi, Image Sing, release Toki, Mapam Adudagi, Sydney, the Pasilaba Matung, the India Satkibane. Punjab ki voter card dagi horakiwa singbo while magna da bathabi rakna bakumza lisingani kunmatwagi master Australian authorities in haizaki mamang da mahaki maselopo harvesting na Korean mel da phongdo ki badap mahna Punjab ki Amritsar da liba mahaki hometown da halakpagi time sing ado timing sing ado sumnagi sana kiwa mane mahag mi hat pangamba misak oide amasung yamna ki kanba misaka masune thabak mari leina mahak tension jamna laiki an harvesting na phongdo ki bane Philippines the Tropican Donglai Dongsit Nalgena Sienba Mimasing Sama Yankai Sore Mio Contraga Taruk Tiva Fangdre. However, I will the Philippines the Safukan Sisilactuna Saudis Asia Kilevag Asigi Mafam Kiada Isingachau Amadi Lens Lukia Togan Kiva Satira but Tropican Donglai Dongsit Nalgena Baram Uduna Sekiba Mimasing Yamrabada Sama Yankai Sure Masung Hazu Pawda Atabio Contraga Taruk Tiva Country and a Sagon Senamita Government of Pangdoragli. National Disaster Risk Reduction and Management Council Haiki Madudi Asiba Mafudra Mari Masakang Bangamble Amadi Waliba Yankai Gataruk Adu verified Tonan Bohonari House of Power Tiba Country Contraga Taruk Adu Gimarunda Agency Asina Kunganifan Kampam Tauri Amadi Atai Nipangi Identity Sing verified Tauri Agency Asina Makatana High Satiraba Tropican Donglai Nongsit Adun million 3.9 Hena Soganki Amadi Lambi Samri Mafudra Mapan Amasung Tong Samakun Aka Etui Nan Kibakal Loina Mafung Kada Power Supply 11K. Nalgiasi Sahi Est Philippines da Sesilakpa Taragataruk Super Tropical Cyclone. Nonglai Nongsan Asi October Kungamafanda Vicol Region Gitat Province Am Oriva Katando Nesta Safukan Fuzilaki Philippines Asi Pacific Ring of Fire Amasung Pacific Typhoon Bell de Labana Maram Oiduna Malayam Giwena. Disaster quite a token Balibak Singi Manunda Amboire. Sangsatat Mayam Gilibaka Sida Sahi Kudingi Typhoon Kun Sisilagi. Nonglai Nongsit Sing Adugi Manunda Kharadi Yamna Mang Takan Bangabatik Mayai Chela Basingne. Myanmar ki military court na ex politician Mabosahi Samagong Hutra Umda Zelda Laina Badande Pigre. Myanmar military na rule to work court amana mamangda parliamentarian Oramba Mafam Takrapa National League for Democracy NLD party ki when Marian Alainbo Sahi Samagani Nifan Chumna Zelda Laina Badande Pigre. Atau mamanggi matam da sahi kun mga sumna Zelda Laina bagi conviction Pikiva Aduga Punsinara Kapuna Sahi. Sama komputer om the gender labor tari ano official report amana phongdoragli win main align bo teritu terrorism ki charge conviction aduning thokaban namita pikibani ong san chu sigi government ki member amadi NLD party ki mioi amada khwadi ki matam sangna gender laina bagi dandi piba asi win main align no ori English ngani kun ga matoi ki February ta da military na sakti pai krapa matung tarakpada thawang asi satharaki bani ning thokaban namita mahwe district leiba korna win main align bo counter Terrorism eki makada offense nifanda maralaiba thengna ki bagaloina na sahi samagas nifugani panchup na gender laina na bagi dandi adopi khibane Pakistan ki former Prime Minister Imran Khan nongmai na kapramle miham bulan lamsing bagi damagta Imran Khan nongmai kap khibani sudar Ngasi sagol sinamiki nungtil da Pakistan ki former Prime Minister Imran Khan Pakistan ki Punjab ki Wazirwat pangtukpa rally amada saruk yaringida sakang tapusina nomai kapsila padagi soktuna Lahore hostan da pokatuna laikana kre Nagalamorumda former Prime Minister Imran Khan nomai na kaplam bagi thawduk chenari pamiyo edo police na phagat kre Former Prime Minister asnem yam berlanda lamjing na bagi tambakta mahakpo nomai na kaptuna hana na bahona kibani ana sutar aduna phongdo kibani Pakistan ki Punjab police ki meke dagi phongdo kibada Wazirwat sat kiba rally adu da saruk yakiba Pakistan Tehreek-e-Insaf PTI ki chairman Imran Khan nongmai na kaptuna sogalang ki pathaduk aduda atoba mioi tare choki aduga mioi ama sire aina confirm tawre sire ba mioi adugi mamingna Muzam Nawaz kawi soktun laikan riba Imran Khan ki fibam khodok thini ngai oidre haire
Maragasida Punjab ki Information Minister Mario Aurangzeb na phongdokibada thawdok adugi matangda investigation chathanaba Imran Khan bonongmaina kaptuna sogalamkiba mafam adu cordon tawtuna thamna bakangan khre loidana political parties in the daida yahda bawang sing angdana section warol thamkre Pakistan gi Gujar wala da pangthokiba rally adu da nongmaina kapkhibagi thawdok adu da senari bamiyoi aduna police da phongdokiba warol gi matung inadi Imran Khan miyam berlanal amjing bagi damak da nongmaina kaptuna hanana bahona kibani Magna Imran Khan patong main nakap kibagi thawdok asida kana kumba miyoi amada jenaba leite mag mathanda gi wakalonda Imran Khan patong main nakap kibani mag bike amatong laga wazirbat tamna lakhi madugi matung tarakpada gari adum haki makhuragi dukan da thablam ke Russia na resign tarakpadagi Grand Export deal among alakre Russia ki military officers na Ukraine da tactical weapons sinapagi matang da khanagre Russia na resign tarakki bagaloina Ukraine gi Grand Export deal da amuk hana halakre ana officers report amagi matungina phongdokli Russia na Ukraine gi Grand Export deal asidagi handokki bagi thawongpo malemgi leibagi lusingba kya aman akan bamogda janing da otki bagaloina Sanadam adaba polam singi mamal tangkalak paga maram warga kudong chada bamayok nagani Loina da Russia gi military officers in the Ukraine da tactical weapons in the pagi matang da khanakre ana phongdokibal aikrabani Turkey amadi UN mediator warga sathagiba Ukraine gi Grand Export deal asna malemgi lebak ya da sana thakna ba mai marong sing supply to bangam lebani Russia gi Black Sea da leiriba facing da Ukraine attack sathai ana maral sira da Russia na Ukraine gi deal adu da gi handokibani Adu Ukraine Black Sea da leiba Grand Corridor adu Russia gi mayukta military operations sathabada sinaroi abagi wafam amada Ukraine na thasaba biraba matung da Grand deal da gi handokibagi thawong adu toglaga amuk halakibani Ukraine gi maike dagi hiram asigi matang da kari guma comment mada piti adu manabag Ukraine da Black Sea da leiriba Grand Corridor adu Russia gi lanmi da attack tawbada sinai abagi wafam adu akan bamong da yaning da bolle Russia gi maike dagi Ukraine da Grand Corridor adu Ukraine na amukana Russia gi lanmi da attack tawbada sinaroi abagi thazaba leiriba matung da abok halakibani an Russian ministry gi maike dagi phongdokle Russia gi President Vladimir Putin na phongdokibada Russia na Grand deal adu dagi amukana handok narabagi adhikar adu lai Adaba Ukraine gi maike dagi Black Sea da leiriba Russia gi lanmi gi jahasing adu da attack tawroi habagi thazaba piraba matung da agreement adu da amuk halakibani Russia na kai gumba Grand deal adu dagi amukana handok pa taraga su Ukraine dagi targi da Grand Safeman gi thabak thawong sing dadi akaiba firoi hana targi ki President Recep Tayyip Erdogan na phongdokle President Tayyip Erdogan makatana haikibada Russian Defense Minister Sergei Shoigu namhaki Turkish counterpart da khangan kiba wafam amada deal adu amukana sathaba auragani haibasine Maragasida Russian military officer na Ukraine gi lan asda nuclear sinna bagi matang da khanari abagi report amadi lairi General Russian military officers in Ukraine gi lan asda tactical nuclear weapon sinna bagi otopa yabo wafam adu khanakiba asna Biden gi administration da nungnang bapohan gi ana US media report na National Intelligence Council NIC na draft over assessment amapaladuna phongdoke Russia gi senior military officers na wari sanakiba adu da President Vladimir Putin di saruk yagi de Benjamin Netanyahu na amukana Israel gi Prime Minister oiragane Matam sangna politician tangdu laita da thoktu na lakriba Israel da hokiba sahi mari asda pangthokpa mangarak suba general election da hanagi Prime Minister Benjamin Netanyahu na lusingba right wing bloc na yamna ko na mai pakre Members sama kul leiba kani set parliament gi mekal asigi board masing tiba gi tabak sada marfudra matoi loisin bada right wing bloc asida set umpoga phangre Netanyahu gi Liquid Party na set kuntra gani toy caretaker Prime Minister Yair Lapid ki Yes Added Party na kungamari religious Zionism na taragamari National Union na taragani toy sas na taraga matoi amas United Taura Judaism na Sydney fan phangre ana Central Election Committee ki khwaidagi nawwa update phongdoke Netanyahu na lusingba sarkar ama leirakadoriba asida nupi saruk yabagi changyamna handharakani aina thajari makatarakwa atopa Manipur gi pau ama khaktanga Kangla mamangda fi thongdana khongjang sangsen kiba ima sungba pension pigani aina karim nariva singna sangdogadabani ima sing Kumjali sing ani marigi July taraga mathoida masagi sei kunthak adin thoi khaktamak ngairibi laisabi thangjam manorama bo Indian paramilitary unit ki sarugam oriba taraga tene suba Assam Rifles ki persons na mayumdagi RS memo piram laga pukhraba matung napi abagi ikai khumnaba punmak mangalaba matung demya thina atoki bagi thamoi soklaba ima taraga ni toina kangla mamangda fi thongdan sangsin ki bakhongjang adabo lukharana lana lamjing na bukhonari basi kodakta tokadabane Khongjanga tu da yaukiba ima sing da pension pigan handa lupa mana pause sing da phongdor kliba do ataba matam da ima sing amadi miam da lale ana
फोंदोकदबनी अना खोंजंग अदुदा सरुक याखिबि इमासिना तक्सिलगले मणिपुर प्रेस क्लब दा ngasi पांगथोकिबा पामिसिंगु उनबा अमदा कांगलागे खोंजंग अदुदा सरुक याखिबि इमासिना फोंदोकिबदा अक्टोबर 23 ता लमदम मसिदा फोंबो पाउसे सिंगदा कांगला ममांगदा फी थोंगदा खोंजंग संगसिंगिबा इमा तरागनि थोइगि मनंगदा हिंगौरिबा मफंदा लुपा लिसिंग अनि पेंशन ओइना मथंग सहिगी जनवरी थादगी पीरगनि अना फोंदोरखेबो वाफम अदु लाइबक्तिबने लमदम मसिगी लुपसिंगनि इमासिंग असिबो इकाय खमनबा अमदि नुसिबो ओरबदि पाउसे सिंगदा हापट्रेंगि ममांगदा इमासिंग असिग पाउखाना फाउना बिरमलबदि हेना फगदबनि सांसनगिबा खोंजंग अदु लमदम मसिदा आर्म फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट 1958 की मखादा सालाइरिबा अमुबा एनगी मरुमदा असम राइफल्स चाउना सेक्युरिटी पर्सन सिन लमदम मसिगी नुपि ओइबि कियाबो मसागी ओइबि इकाय खमनबा मांगलबा मतुंगदा मिनुंगसी याउदना तामथिना हातोकपिखिबा अमदि नुपा ओइबा कियाबो मरानसिदुना हानिंगबा मतमदा हातपगी थबक लेप्तना सथदुना लाखिबने अदुगुम लबा तामथिरबा थौदोकसिंग अदुगी मनुंगदा मयम पांजत्रिबि थांगचम मनोरमाबो मयंगी इमुंग मनुंगी मामांगमक्तदा ओटनैबगा लोइनना अरेस्ट मांगबा पिरमलगा पोखरबा मतुंगदा नोंगानबदा मियाथिना हातोकलंबगी सकतम अदु उरुबदा लमदमसिगी इशु क्यादा चौबा थौदांग लौखिबा इमासिंगना खांगबा ngamlaktabadagi इकाईगी थादोकना कंगलादा लेरिबा असम राइफल्सगी ममांगदा मकोइबसु अपंपम मौंगदा इकाई कुमनबा मांगनबिरु आना सांसिनखिबा खोंजंगने खोंजंग अदु सेल फंगनबा नत्रगना मिंगचत तानबा सांसिनखिबा खोंजंग नते हाइबसि लमदमसिगी मियाम अपदि सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन सिंगना खांबियो खोंजंग सांसिनखिबा नुपिसिंगबु उसिदबा सेल पांबु ओइना मियामदा वंदना मथंग सहिगे जनवरी थादगी लुपा लिसिंग अनि पेंशन पीगनी हाइबसि खोंजंग सांसिनखिबा खुदिमना यानिंगदे अथोबा मतमदा पेंशन पीगनी हाना पाउसिसिंदा लाउथोकिबा लुपदोगी थौपुबसिंगना इमासिंग मदि लेबाक मियामदा लाले हाना सेंगदोकदबनि करिगुंबा लुपदुना सेंगदोक्तबदि इमासिंगना अकनबा खोंजंग कया सांसिनगने थबक थरमसिंगदा लमदमसिगी नुपिसिंबा करेम कथाइनबगी थौंग तौबिगनु हाना सरुक याखिबि इमा मपन पाउगी मिफम अदुदा फोंदोखे मखा तरकवा अतोप पाउदा नॉर्थ कोरिया ना बैलिस्टिक मिसाइल कया काफरे यूएस अमदि साउथ कोरिया ना अकन बमोंगदा कंडेम तौग्रे नॉर्थ कोरिया ना बैलिस्टिक मिसाइल कया अमा कापतना सांगिंग तौग्रे मरकजदा यूएस अमदि साउथ कोरिया ना नॉर्थ कोरिया की थौंग अदुबो अकन बमोंगदा कंडेम तौग्रे अना ऑफिशियल रिपोर्ट अमगी मतुंगिना फोंदोरकली सोर्स असिन हाइकिबदा नॉर्थ कोरिया ना बैलिस्टिक मिसाइल कया कापतना सांगिंग तौकिबा असिन मरम ओरगा जापान गे सेंट्रल नमदी अवांग थंग बसरुक लैब अरेस्टेंट सिंगबो सेल्टर दा संजबम तौरगा लैना बखानग्रे नॉर्थ कोरिया ना यामदबदि मिसाइल कुलुमदोय कापतुना कापखिबा मतुंग तारकफ नोंमा लैरगा बैलिस्टिक मिसाइल सिंग अदु अमुक नौगना कापतुना सांगिंग पांगथोखिबने अरोइबदा कंटेंट सिंग असिगी मरकुइबा पाउ खरा असिबा पाउदम जरिबा मणिपुर लोकल न्यूज यूट्यूब चैनल असिदगी यंगबिरिबा पुनमक पथागा जरि चैनल असिन अदोमदा कानारबदि सब्सक्राइब तौबिद्रिबसिना सब्सक्राइब तौबिरम लोइनना लाइक एंड शेयर तौबसु काविगनु पुनमक पो अमुक हन्ना थागा जरि